Mayam Krumzari Adoni Virus Impact News Ni Raj Nongthombam Manung Hariba 360-degree analysis of news and events ta Mayam Butram Okchari Ngarang November gi tarikh 23 dagi haukiba aduga lagliba November gi tarikh 19 phawba numit 10 ni chumna pangthokadoriba Manipur Sangai Festival 2017 asi ki ngasi sinini janba numini aduga ngarang hawdopo numit sida tongan ba event sing maruaina Northeast Development Summit sing ba pangthokiba aduga Trade and Expo Center agogi Lamboy Konangkong report the labor of Masi Sangaki, Basin, Yam Chauraba, development Mam like Ringasi, Nini Chandumita, Numini Chumnas Atrakpa, Business Kiss Summit Atraga Northeast, Development Summit Su, Lotion Kare, Tonga Memorandum, Kuntra Map and Chingba, Saint Tona Kibler, Manipuga, Menga Lurana, one of the Manipur City Yam Chauba, Tourism Gi, Adoga Chokat Pagi, Lambil, the Hepatariam Chauba, Homa, Lakapi Karasitam Yam, the Tingan Habagi, Otopamagi Mamitarli. Tanja se rakugi Sangai Festival na miyam da piriba harau tayamba at the same time Sangai Festival sina miyam da piriba kudung cha da mayam amasu haukiba ngarang dagi da ngasi bhawse thengna mayam lere hariba Sangai Festival ka sagon na chaliba harau ba nuai ba mayam sig matang da khana ne ngasi Impact News ki studio lengsin lebire basi joining us tonight on Manung Hutna Manipur University ki Department of Anthropology ki Professor W. Nabakumar ni Nabakumar, welcome to the show. Appreciate your joining. Also joining us Manipur University ki History ki retired Professor Oja and Joykumar ni Joykumar, welcome to the show. Appreciate your joining too. And also joining us the Imphal Free Press ki editor Oja Pradip Phanjoubam ni Oja Pradip Basu, welcome to the show. Appreciate your joining too. Ahan question se Oja Pradip tage dumak lecture open question ni Oja humang na dum matang tum khumbi ani Oja Oja Pradip tage hojeri Oja ngarang dagi haukiba ko gi Sangai Festival ko calendar event ama oina chahi kuding November gi komato de kon tha phawba chahi kuding adum pangthok tan lakadro badum loba festival amane edu festival se haudokiba matam dagi Manipur gi miyam da masi exhibition amagumna mela amagumna akogi flavor se mahau si pi khebna oidora hoju phawba miyam da Sangai Festival lak matam da masi mela amagumna hujiksu yeng ba yaw basana bagi mamitari adubo at the same time Manipur government gi oina de tongan ba wahan thok am oina masina tongan ba business tongan ba tourism gi prospects opportunities mayama pudru lagli create tori hai bagi claim mayam su tori ani maksi senjek am gi tongan ba mamai ani oigdori bra ani si thadong na ba yaden logodori bra karamba mai kai da khoi gi Sangai Festival se sangseli lobi oja praditla chego yam phadawa kano de ani thadong na ba yadaba de oirani sena khoi kumhai oina su yengba aduga akoi business summit aduga akoi opportunities myam thi hobagi chance ama phangba opportunity am phangba adu ani mukti explore dogre yaroi aduga kumai he pos yarum dragedi yam kan su popular oi in kan akoi se kan se tasena hara khoina se dance festival am toin tori akoi kan jian dance academy ni kan dem to kan sida adu kesu si crowd si bull dong mai to kan sida ba aduna akoi ani si polhori si amaram hari phare payam gi enthusiasm am leina ba adi mathakta public participation yaw dragedi tourism oiraga su hek yam kana success hoi to post laiba ari mathak to koina yenga haji phawja ko yam broadly yeng tourism haraga ba tourism is a sector to one yam lai re tasina harag di akoina karam sector da concentrate to no habda sai business ki to kan sida business kamu ang pu doira por caution lagna mo hona doira hai post jo adu ga to oirmagadi tasina prospect yam lai habja ko am khalo dia de hoi sida kari koi basic kari lai ge tourism haraga base out ne to head to ya pon mi lag do maram lay lang doing business lay business lay business deal strike over no Manipur se hana business haragadi acho business haragadi tasina haraga sita concentrate to kambuda Japan na hero Japan sita moina pamna yam sanari si golf samsani tennis samsani asona moi tennis court golf course book to buda thahu mari mamang book to buda gadi ade ga kan sita ato bahum thir se sale moi golf to mari yam easily chamin naraga business part deal strike to ri ba wari sana chalaga sum nungsun wai sana sanan mela ade loiraga cha thak mani lunch amini ade business deal strike to le aduna moi to si ano no le vaccine se golf course ni book to le ya hom Bangkok to hero thailand hom le golf course akoi airport tar na se gi kan golf course kan na kan urmi ando ba golf course am book to sa mena ba adum bagi level gi tourism jo ko pandoira ka hebse ko han khalo de yaro ba business haraga dum lag do business haraga business macam cha to kan to jo kan buda ko kan sita yam kan dra have pot me khalo de yaro ba ana khoi krai akoi clientele si krai karmo no khoi pami se ai si khalo de yaro ta sin haraga de aduga ati ni class tourism amani dam palab da seminar to kamu conference so kamu le re si japatana si capitalize over Thailand jam masai ojel le Thailand budi am tan tourism hub me remind ojel ko seminar to kumju kitna international seminar to Bangkok to ko siam to ne to gan ma poni Bangkok to ko ba Chiang Mai to ko ba Chiang Rai to ko si siam to to wi na adu Pattaya to ko ba Thailand ni hum si mo
almai to na akoi South Asia ki dobia jang jong le Cambodia so Siam Reap to wa adigi Phnom Penh to wa Siam to ri ko aduga South Asia ye kan sida acho city Delhi hoi Bombay hoi su kha to Delhi hoi su kha to aduga ya na pick na lejaraga mayane sigi destination oi ise Kathmandu yam to le South Asia central so ba Pakistan la ka mu so Bangladesh la ko pulap pulu mai mai oi ba almai adum but client load oi khoi load adum yam clean tourism ne sum consider de ba adu de khoi na heta lam yeng la pa kambu myam ai sa Shimla gum to Shimla gum ne conference camp to de su Kulu Manali sa kambu le jare adu to ba Shimla da ma gi viceroy gi le ram hum gi kan lak cha sida khoi ayam da ai su the train da pulap family si masu magada horaga mabien kana ho mapu mabien yawan pulap Bengaluru family am chan train ji sudi hele kan go sarkari sudi le kan se pulap big than thana Shimla jab train ja le so moi big thal le so ma class ki tourist yeng de ra khoi yeng si economy ade phagalam pa mira natra cultural aspect am se tourism hai kan sa khoi to han culture la pa kambu Italy la pa kambu de China la pa kambu Korea la pa kambu mem yeng ngira yeni agar akhoi kamai ton moi attract out ge ka habisi strategy ma yauna plan da hodra gedi tasina khoi na sanai festival to wa to so ro naga story ko Hornbill festival ne kuira moi to ri se to kan se da ad Hornbill festival to ringa se mem la so foreign mem la yeng ari khole my culture no moi skting exotic ko porum si aurina mem jogo thaw mem adu mem yening manina naga gi costume mem do photo namu gen la pa kambu almai da won men lai ko almai da khoi su se le kan se sangai festival lo re kan se da kamai to na interest sasien thon gere ge hargadi sai base yaur ge be khoi base sam le hodi aro ba sam ha da khoi gi seminar circuit se chang hi pa mi hargadi seminar gi mem international seminar to na NGO jo funding agency mem gi moi gi seminar gi hub mo hin gi hargadi kamai to wa kai si plan am hodra gedi yam kana su khoi pati habne de sangai festival si initiative amone phai farga su direction am yauna changhen gi hargadi khoi gi goal kari no habam khangbo chap chana khangdo ga adi matungin target to bom chang rai goal ama hana khangbo mathau tari habani adu chahi gi sum festival se pangtho ga lakpani na calendar events so urban mitarani soidra pangtho ni harabina mangjau na khoi gi handak chahi gi thim ama da khoi festival se pangtho pa ga na sum am su phongdo nei so sida sangai festival sina tourism gi sakhol hangani haibani na khoi lamdam sida Joykumar dalak che ja khoi thim ama chahi haidi chahi ama da loina makti कोई importance भी याद अपनी चाहिए अममदा तुंगान बा कोई seminar tourism बो एरो rural tourism बो एरो cultural tourism बो एरो तुंगान बा area अमा खता specific अमा खता मसी theme मोइन थमगा अतै दुसु लोइन मक्ति celebrate तब तारगसु मैंने focus को मपी मतुक ताई खबिर कहि है कोई कोई प्रदीप ना हाइबी हिबसिदा इशू यानि बखले the question di aina ujari sina akoi se hojik si Manipur gi si magi basa history dai jare am lai jare hojik si am kana train am lai sina akoi si tourism chakot hangada bani masi train khulai tourism chakot hangada bani tourism agi pora singa si masi promote tawada bani but the question di kari gi damu to no tourism chakot hangada ri se haibe question si ma akoi mangda bai wahang si lai masi wahang si da le nga sai akoi Pradip na haiba akoi gi plan am da sakada bdi haibse yamna samna haira matam da Manipur si self sufficient economy sti oidi matam da le rami kholami haira ga hoji oidre ana masi economy gi portion je promote to yana gi dang ta akoi gi tourism industry ase masi to hun ga da bani haibi gi idea asimadi yam kana pina re yes maduna basis am oraga ngasi de sangai festival haidana akoi na masi sam kaina be tourism gi asi promote to gi idea am lakum matam sida how ki basahi kharchu tawre hoji ki basi akoi calendar program cha thare the question di masida le kam khu gi Manipur le people sing asina festival amani haibagi akoi Manipur akoi festival gi attitude akoi lei everything even sun wine about the festival amani logju jagani adugi angle de ki sum lai haga akoi gi thida tawri ba asigi value ase akoi gi people sing asa ta ho da bra habi question chi khwadi chaw question maram di akoi na tourist kana tourist je kari no tourism je kari koi lono khangna ba ngata ne ara kari gi dang ta Manipur da tourist la haning ga doi no Manipur da tourist la hanga da bani tourism chakot hamba tourism chakot means tourist la hanga da bani tourist la hanga da pot asi kari ne attack to doi no adi masi attract to bom daka say for example hoje koi Pradip na habi gi Shimla gi da abada tak ba gi natural beauty ama to bol le ate de ke but the question di Manipur da kari kam haidi say for the festival ma kak tawri hada akoi gi tourist ki mari manga khak la am gi question na ta throughout the years la han ga do si kari la han ga do ri ke
हाइबगी मसीगी प्लान अमखक्ति मसी हाना याथो हदु तागदी बसे कुमई बोइना सुम चखर पैसा खर तिंगबा मफम खरा लांगन बंगा साइ कोइ राज हाइब लंबी थों खरा कोइ अथोको मखन की डिसऑर्डर ब्याम थोलगा लोशन गदोरिब्रा नत्रगन मसीगी मतुंग तारकपदा करम करम बेनिफिट सिंग असे अखोइ कमन पीपल दा अमसुंग एज वेल एज अखोइ स्टेट ता करी करी काना हंगदोरी हाइबा क्वेश्चन सी अखोइ मांगदा लाएब मसीगी मतंग सी योरगदी हौगिबा चही खरसे तोरपद ngasi फावबदा tourism चौखट हंगदबनी हाइबगी चिंदरी लेरगसु tourism की पोट असी फजन मसी प्रमोट तबु याना बखोइ करी तबगदगी हाइबगी इंफ्रास्ट्रक्चर अमा सागप पोटुदी अखोइगी बिटसिदा विजिबल पॉइंट दि गसी उद्री अदु उदबना अदु हदकिसिदा हदकिना अनु मथेलम ओइ अहामबदले जगाने पुरा कन्फाइन तरबनी हदकती बफम मरांग खरा बफम खरा अखोइ संदोक्त्र खोत्र केबुल लमजाव को तौरी इट इज गुड अखोइ मदु फत्ति हबंती मदुसु अनोबो डेवलपमेंट अदुबु मसीगी ट्रेंड से सुम चखिबा तारकलब तारकलगदी कमन पीपल सिंग असना टूरिज्म सी तौबसिगी लैगदबसिगी इंपोर्टेंस से कइनो जे आइना खनबदा ngasi फावददी कमन पीपल ददी मसी चुमदगी फेस्टिवल अमोइना लौबदगी हेना मसीगी इंपोर्टेंस से कइनो जे आइदी खंगबसी बंगम लेरगदो मालदे अदर मसी खगन बगी तंगाई फदब खर लई हाइबसिनी अदरी ngasi प्रति हाइबदा यामनो कवर तौरे ngasi हाइबिन दे अखोइ सिदगी सेदा एमओ खर साइ अखोइगी कंपनी अचौ चौ याम लागा मसी चखट हंगदोरिनी राइट अदो व्हाट अबाउट द कमन पीपल मिगोई खरा मदी फंगिबो याई आदो व्हाट अबाउट द मासेस के करी पिगे दोरिगे हाइदी अखोइगी मेजर पॉपुलेशन चंगते कोइ मासेस ने अदो मासेस के करी पिदोरिगे मसागी याम नाना लागे कथे न स्वाइना को टूरिस्ट अम कथे दि यगम बिहाव दुनते टूरिस्ट ने अट्रैक्ट तौनि पोसि करी दु कलाई जगा त तौनगदुनु करी दो कोइ पिदो इंपोर्टेंट है बजे मसीगी खोगी रोड मैप अमक योहुद्रगदी अखोइ चुमनगी फेस्टिवल याक्सन कुमै दु चखिदो माले ओके याक्सन कुमै की बोंग फेस्टिवल अमोइना चला निंदे हाबनी अदुगा अखोइ तोंगान तोंगान बा डेवलपमेंट की कोइ बिजनेस की मेमोरेंडम सिंग साइन तौनरगा बिजनेस एस्टैब्लिश तौरप तारगसु मदुबु एनकैश तौगदरिबा मदुगी खुदोंग जाबा फंगदुरिसि मियो खर खतनी क्लास खरना लौगिनी हाबनी मास मिचम प्रजाति मदु कराइदा फिट तौगदुगे यावगदुगे हाबनी क्लास के दमकता तौगदुरिब्रा मास के की दमकता तौगदुरिब्रा टूरिज्म चाखरंग हाबा तारगसि मास हाइदि मियाम से मसरा पार्टिसिपेट तहन बा यहन मथक ताइ पार्टिसिपेटरी अप्रोच अमदा कोइ डेवलपमेंट टू एनी डेवलपमेंट स्पेशली कोइ टूरिज्म की डेवलपमेंट दसु मथक ताइ हाबने दु मतंग साइज दा कोइ संगाई फेस्टिवल से खुदिंगी मियाम गो इनदी कुमहै अमदा हराउ बप नुंगाइ बफोंदो पचाबा थकप कोइ बलांग बंगासी संगाई फेस्टिवल चलुरे सेल्फी खरा कापुरे हाबगी वाखल नुंगाइ बगी ओइना दुम तौनरग लेरे अदुबो मदु यावबसिना मु संगाई फेस्टिवल से हेना पॉपुलर ओहनबदा चौबा मसा अमदी ओइरी हाबनी मतंग साइज दा उजादा लाचगे उजा नबकुमार दा कर्म ऑब्जर्वेशन थंबी कोइ संगाई फेस्टिवल से संगाई फेस्टिवल है 2010 ऑनवर्ड्स मदु ममान मणिपुर टूरिज्म फेस्टिवल ने मदगी 2010 ऑनवर्ड्स हंदचिना नेपाल सुबास मणिपुर संगाई फेस्टिवल ओइना सेलिब्रेट तौरिनी करी करी ऑब्जर्व तौबी सुमी अखोइगी फेस्टिव एस्पेक्ट्स है सिसु याम इंपोर्टेंट ओइबो पोर्ट अमनि को कोइ प्रदीप नसु पनगरे मरमदी पुनसीगी मथेल मयाम सिगी महाव अमनि दन फेस्टिव आइसिसु नथा कोइ तोंगान तोंगान बा कुमी मयाम अम तौरी मसिगी महाव सि यावद्रगदी पुनसीगी टेस्ट से हंदगदोइने अदुबो निपालक सुब एडिशन ओइना लाप मतम सिदा टूरिस्ट फेस्टिवल हाइरन बदी सांगाई फेस्टिवल ने लाए अदुना मरु ओइबा गवर्नमेंट की अइना सुम खंजबदा प्राइमरी ओबा ओइबा ऑब्जेक्टिव ति टूरिज्म साउखटन बाइसनि अदुना टूरिज्म साउखटन बाइसदा कोइना येंग दोइसि सर्विस इंडस्ट्री साउखटबनि सर्विस की इंडस्ट्री से मणिपुर साउखटनबा अदुगा सर्विस की इंडस्ट्री से मणिपुर साउखटला कांदा मदुदगी लाकपा अखोइगी तालकप पैसादुना प्रजागी कानब खरा फंगनबगी लंबी अमा सेमनबदुनेब तौरिस अदुगा अखोइना मसिदा येंगब याबबना सर्विस इंडस्ट्री टूरिज्म चाउखटनब मतमदा सर्विस इंडस्ट्री से चाउखटप मतमदा मसिगा एसोसिएट ओइना लाकदब अतोप इंडस्ट्री अमना अखोइगी ट्रैवल इंडस्ट्री सिने अखोइगी ट्रांसपोर्ट की इंडस्ट्री से पोर्ट अनी से चाउखटला कांदा मणिपुर की लैरिबा पार कैपिटा इनकम से करे हेंगल कांदा मापान की इन्वेस्टर सिंग संग अगा मापान की टूरिस्ट से अट्रैक्ट तौर कांदा मणिपुर की सेल थुंगी फिबम खरा फगटनगदरा हाइबगी वाखलोन सिना ngасꯥꯏꯒꯤ पांगथोइबा सांगाई फेस्टिवल सिगी मपुंग ओइबा वाखलने कली ओजा खनबदको अदुगा मसिदा येंगबा याबाबना अकोइना टूरिज्म हाइरा कानसिदा टूरिज्म सि मखल याम ग्रे हुजिंग मतम ददिको अकोइना टूरिज्म सि याम फाइएना पृथ्वी की ग्लोबलाइजेशन की मतम सिदा टूरिज्म आइसि पृथ्वी दा ख्वाइदगी साव सर्विस इंडस्ट्री नि मसिना लाइपाक अमगी पर कैपिटा इनकम दा लाइपाक की इकोनॉमिक ग्रोथ दा लाइपाक की प्रोस्पेरिटी दा याम पूरे एना लैदना खनरम बदगी हौजिक डिकेट अनि हम सुमाइ संगल
ꯆꯥꯎꯈꯠꯂꯛꯑꯀꯥꯟꯗꯗꯤ ꯇꯨꯔꯤꯖꯝꯒꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯅꯦꯒꯦꯇꯤꯚ ꯄꯣꯏꯟꯠ ꯃꯌꯥꯝ ꯁꯦ ꯁꯄꯣꯁ ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯁꯄꯣꯔꯠ ꯏꯟꯗꯁꯇ꯭ꯔꯤꯁꯦ ꯆꯥꯎꯈꯠꯂꯀꯥꯟꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯐꯣꯁꯤꯜ ꯐꯣꯏꯜ ꯃꯌꯥꯝ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕꯁꯤꯅ ꯑꯦꯌꯔ ꯄꯣꯂꯨꯁꯟ ꯍꯦꯟꯒꯠꯍꯜꯂꯛꯄꯒꯨꯝꯕ ꯑꯗꯩꯗꯤ ꯅꯦꯆꯔ ꯇꯨꯔꯤꯖꯝ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ प्रकृति फजब सिमलाद मणिपुर सूम खनजबदी चाबसे नेचर टूरिज्म से मणिपुर की सीनिक ब्यूटी को मैम से मीसे एट्रेक्ट तब याब पोने अददी अनीसुबदना अखोइना हाइनरिबा नेचर टूरिज्म की पार्ट अमोना लेरिबा अखोइना इथनिक टूरिज्म का हाइरिसे मणिपुर की तोगान तोगानबा कल्चरल डाइवर्सिटी लेबा मी कांगलुप कुंथ्रा तबे निपान सिगी वे ऑफ लाइफ का से येंगनिंग बमी यावरकनिदना सिगुंबगी पोर्ट कासिंग से अखोइना हुजी अखोइगी संगाई फेस्टिवल सिगी मनुंगदा कल्चर की ओइबा सो मयाम तौरीसिदा मपानदगी लाकबा मीसिंगनसु अदुगा टूरिज्म हाइरगा मपानगी मीदसु नतबा मणिपुर की Imphal East and the West लेइबा मीसिंगसिना तमेंगलोंगदा चलगा तमेंगलोंगी वे ऑफ लाइफ तु येंगोबदा अखोइना मफमदुदा चलुबा मतमदसु मफमदुदा अखोइना सेल खरा तिंगागा इकोनॉमीदा फगलनबगी पोर्ट अमनिदा अखोइ मणिपुर की तंपाक्ता लिबा मी मयामसिना उखुलदा कयाम चलगा उखुलगी तांखुलगी वे ऑफ लाइफ येंगनिंगबा यावद्रिबा सी मयामसि उनरगदी यावरकदोइ चुराचानपुर चनिंगबा चांदेल चनिंगबा अदै मोइदगी लागा अखोइगी येंगनिंगबा सिसु इंटरनल की ओइबा पोसिसु मपानगी national and the international tourist ka attract over nataba akoi masiel gi mark si dasu masi gi posi chanar aga di tourism gi part ama dum oidoi ni na aduga loina loina na akoi hauzik lai ba cultural akoi gi gap ama ka akoi cultural communication da gap am lai ri si su masi gi posi na phagal aga di lai ri ba akoi gi cultural communication gi gap si su khare hena phagal lakna manipur gi loi ba apun ba gi oi ba identity ama sagat matam so achobo port am leine aduna masina kanaba mayam ni ko tourism da koi tauri si aduna manipur da koina manipur government na tourism department na so sillim ni na tourism chawkhat na bani haibasi madum iseng seng aba wani adubo tourism ji chawkhat na bo honaba matam si da akoina port si na khai sengba mamangai di planning ga haram ya do haujiki anoba londa da di vision document na tawna re idana ko 2020 vision document 2030 vision document kana plan gi port si the vision no ina lega adu di akhoi gi manipur si the tourism se ngasa akhoi gi discussion ani na so pandire aduna karamba makhal gi tourism ma akhoi tawba ya ga de ge koi khanba ma thau tai manipur si national tourism ji phagadori bara ethnic tourism phagadori bara ngasa akhoi gi pradip naga palli ba koi seminar kari kari tawna gi mayam academics mayam business की मी मैम कौबम की सेमिनार की मफम की टूरिज्म तौगदौरीब्रा अदुगा असी नतबा अतोपा से मेडिकल टूरिज्म हाइरी मेडिकल टूरिज्म से साउथ ईस्ट एशिया कोई की मरुएना थांगरीबा म्यांमार की दा लैरिबा हेल्थ फैसिलिटी से वाटबनीना मणिपुर से द हेल्थ की फैसिलिटी से हेन फिरगदी मेडिकल टूरिज्म चौखट प यागनी का हाइबगी लैदना अदुना दि आइना सुम खनबदा मणिपुर गवर्नमेंट के हौजी कोक त थंबा याबा पोसे मणिपुर द टूरिज्म म चौखटना ब होनबा मतम सिदा अखोई की टूरिज्म सिदा करी करी रिसोर्स लैदिगे से हाना उतंग आइडेंटिफाई तौबम दरकार लै टूरिज्म चौखट पनि हाइब नतबा चौखट कदौरिबा टूरिज्म से अखोई मेडिकल टूरिज्म द एम्फसाइज तौदौरिब्रा नत्रगा नेचर टूरिज्म सिदा प्रकृति की फजबा मयाम से येंगहनबा कौदौरिब्रा नत्रगा इथनिक टूरिज्म सिदा तौदौरिब्रा नत्रगा असि नतबा अतोपा मखल की टूरिज्म सिंग तौगदौरिब्रा हाइना अखोइना ngasa gi लैरिबा टूरिज्म चौखट हनबा होनबा मतम द मणिपुर की लैरिबा टूरिज्म की रिसोर्स से हाना फजना आइडेंटिफाई तौरगा मसिदा प्रमोट तौबदुने हेन चुमगने न खली ऑल टूरिज्म मपुमोइना तौब नतबा अदुगा मसी आइडेंटिफाई तौर मतुंगदा टूरिज्म से फगलकबगा लोइना लोइना मदुगी नेगेटिव एस्पेक्ट येंगदब यारो सांgai सेंग हारगे इथनिक टूरिज्म की पोर्ट से लाकांदा अखोइना कल्चर की ओइबर रिचुअल्स गुम्बा सिरोमनीज गुम्बा फेस्टिवल्स मयाम से अखोइना मसी अखोइना कमोडिटीज ओइना मयाम द येंगहनबगी तौरकदोइन मसी तौरंग मतम सिदा ngसागी लैरिबा इथनिक कम्युनिटी सिंग से अखोइगे म्यूजियम स्पेसिमेन दौना गा लैरकबा याबगी पोर्ट लाकदोइन अदुदी मसीदा कमाई तौदना मसी थिंगौगनी थिंगौरोगा हाइबा पृथ्वी अतोप मफम अतैदा लैरिबा टूरिज्म की एक्सपीरियंस अखोइ खंगबा मथौ ताइ से थाईलैंड हाइरे अखोइ ngसाई अखोइ प्रदीप नसु पले ओजा जोइन नसु मयाम हाइनरी सिदा टूरिज्म की लीकेज उ लैय टूरिज्म से चौखल हाइसिदा जी पृथ्वी की वर्ल्ड बैंक पीब रिपोर्ट इंडिया की टूरिज्म की फंगईब पैसा से चौखनब लाइसी मोदा 40% दी लीकेज चले थाईलैंड दी मोय वर्ल्ड बैंक पीब रिपोर्ट अबाउट सम 60 दगिना 70 फाउ लीकेज लैबु हाय मोयना थाईलैंड का ताइबोक सुमना वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट को इंडिया दा 40% लीकेज होय लीकेज लैबा हाइसे मपान दगी मसी मरुइना इंटरनेशनल टूरिस्ट की वानी को मसी चंगा कांदा मखोइना चादौरिबा फुडसी अखोइना पेमेंट ऑफ द इंपोर्टेड फूड ड्रिंक्स एंड द बेवरेज की मसी चखिदोइन अदैदि foreign on airlines mayam da tonga lakpani na madui bhara da moida chakhidoin aduna paisa se akhoi da changaga
हेक चंगक लोइबगा अदु मपान मुक चक्खिबगी पोर्टसु लै सिगो मकासे कुमाई थिंगनी गा हाइबगी पॉलिसी खरा मसीगी मदु कुमाई तोन मॉनिटर तौनी मसी कुमाई कंट्रोल तौनी हाइबगी यामना विजन अमक याम क्लियर ओइना थमगा मदुगी विजन डॉक्यूमेंट अम सेमगा विजन डॉक्यूमेंट तो सेम मतम द वर्ल्ड अतोप लैपाक सिंग लैरिबा एक्सपीरियंस सिंग से हिस्ट्री मैक्स एंड वाइज हाइबा दुमाइना एक्सपीरियंस में आमजी फजन स्टडी तौर कान अखोई मणिपुर कैदोबा याबगी हाइबगी पोर्ट अमदा टूरिज्म चौखटनबा होना हुद्रगदी टूरिज्म चौखले हाइरा कान हाय अखोई द प्रिपेयर्डनेस पीपल की पार्टिसिपेशन मयाम ले हुद्रगदी टूरिज्म ना सर्विस इंडस्ट्री द चौखल कान दा अखोई स्वाइगी मीन ओइदोइसे ट्रांसपोर्ट ता कान द बस की बॉय ओइबगुम्बा अदि मेट मयाम दु लापगी सेवा तौबगी मी ओइरगदी नसागी लोअर रंग द लेबा पोत अदि अखोई प्रोफेसर जॉयकुमार हाइदि मन इकान कान दब लेदनको अदु मुई पोसु लाकदोनिना विजन डॉक्यूमेंट अमा फजना सेमगा तौब नत्रगदी फेस्टिव ओइबो ओकेजन ओइना सुम सत्किदना प्रजागी कानबदी इफंग फंगदना फेस्टिव ओकेजन ओइना सुम लौरगा फेस्टिव मुट्टा सुम सत्किदना इन्वेस्टर गासे कया लाकदबगी मवोंग लागदी कानब खितंग वाटगनी अदुबो हंदकिसिदा कोइना उबदा नॉर्थ ईस्ट डेवलपमेंट समिट का पांगथोरे नंग गासाई राजदसु अखोइगी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग कुंथ्रामापन साइन तौनगरे मदुगी डिटेल्स बुदी खंगद्रिको अदु कदाइवाग मसी मेटेरियलाइज तौब ngamgdagi haibagi potuda masi sarkar gi haisingba aduga praja gi participant la sandal leire aduna sarkar na su ngasai aina haijari bado vision document am semga karamba tourism gi area da koi chaukat payai aduga madugi merit and the merit mapung phana naina hogdragadi akoi kanabase mapung phana lobo ngamgadawa mande okay vision ama sangna thama mathok da hebni vision preparation ama mathok tari aduga karam area da koi gi tourism se toroga hena manipur gi soil ga manipur gi environment ga hena chanaga da ge socio economic political atmosphere se hena chanaga da habesu yeng mathok tari potential loi lei haidna su loin da emphasis pi taragadi madugi khudong chaba khoina yam kan lohba ngamdok man happening ngasi north east development summit ki nini charba nomit haitadi aro ibn bit ngasi loisan khre memorandum on understanding kuntham panju sign dong khre madu janta ki ba medical koi gi tourism ga mari lena haba tare hospital anoba koi more da sabana some international hospital saba ari even Caesar hospital gi Caesar institute of medical sciences sabana singbagi memorandum of understanding sign dong ki lere yam noy noy wa so paw mayam su lere adubo cherak sida koi gi sangai festival pangthok pa haibasi calendar event jai ko dengi festival amoina pangthoi mayam na su festival amoina uri manipur gi myam na di koi tourism du yam kon urudraga su adubo tourism gi damakten haibasi mayam da di khara makhai di message se leidi leinare adubo cherak sida mayam na hainesi tourism gi damakta koi gi sangai festival se pangthok oiba taragadi pangthok kono haibna taba pangthok oiba taragadi masira thadari basen hum do maduna tourism gi damakta lakaduri ba koi gi national highway ama tor su phajana hana sembi go adu matungda festival tordi phadongni haibani mayam na hainesi festival to tobino haibani te festival se tobiu adu khwaidi maru oribadi कोई लाखतोरी पा कोई कनेक्टिविटी से हाने से भी है नहीं एयर कनेक्टिविटी ओ भी है रेलवे कनेक्टिविटी ओ भी है और को मरो है ना कोई रोडवेज की कनेक्टिविटी कोई मणिपुर की कोई मरो से रोडवेज ने उसे क्यों नहीं मसी हाना फान में मथौता है बनी मयाम की सुम मोट नसिम फोंदो नहीं हंद की नॉर्थ ईस्ट डेवलपमेंट समिट सु कनेक्टिविटी सी वन ऑफ द की फोकस एरिया सो दम ओई की अदुगा लाखलेब 2019 द रेलवेज इंफाल द योरनी हाबगी नुंगाइबा पाउलारि मदन मोरे योरगा कोई एशिया के टॉप लेबा सिंग द योखिनी हाबगी वाफम भाव लेरि बनी मरमदुना एयर कनेक्टिविटी सु कोई इंटरनेशनल हाईवे इंटरनेशनल एयरपोर्ट ओरगा लेरनी हजो फाबो इंटरनेशनल फ्लाइट तादबई वानी लैदी लोई लेरगा लेरे दे तुम हायरगा सुम लाकपनिना हजो मयामना फोंदोनरिबा हाईवे सी हाना साबी को दुगा फेस्टिवल को पांगथोजु या हैप्पी वाफम को लाइसी ओजा ओजा प्रदीप लाक करी हैवी न्यूज सिजे खोई हारे कोनंड्रम हम ले खोई ये नहान रे यरम नहान रे यरम यारो ये ले यारो यरम ले हाई पोल में अदा अनि मक्सी अमा थालो यारो ता यरम माटे यरम यारो ये ले रे ये यारो यरम को इतना अदना अनि मक्सी खागदी अखोइन प्रायोरिटी पी तारे करम हान तौसिगे है तो और अनि मक्सी तौरब यारो और फेस्टिवल मसा मक्सो खोइना इंपोर्टेंट ओइ दबि नते हारगदी फेस्टिवल ना tourism attraction achobo oiba mayam leina Brazil gi carnival tobsi hajwa mayam silo adum mayam sem chatnari na Goa gi carnival tobsi ani na ado ngasai gi khoina attractive loi tourist kanano habi haji khang kan siradi sis oya ne ba ado azum suma festival suma yodo humjle samna ha khoi comparison to kan sira Goa tourism jiga Kerala tourism kai khene hai kan sira ngasai gi Goa dan festival gi pol lagani man hana Portugal की कॉलोनी और मैंने Portuguese culture खर्च ले हुआ European culture खर्च ले हुआ अरे मैं अंदर पांच जब नहीं European में हमसे आकान से था half Indian half Europe तो वो जो यंग मैंने मुझे अरे चंबा एंगल लम लेगो ले बस मुझे पता identify तो होगा Europe तो इंग हम ले बानी ये नोंग थी नोंग हम ले बानी अदर ना नुकसान साव हम से पामे अदर सो अकोई नुकसान ले the selling अकोई ना नुकसान सी योन बगुम ने sunshine सी योन बगुम ने Goa तो इस बाव अरे केरला हो ना मुख्य तंग मुख साइड backwater की फसाव में हम तो पुथोगा तो अद मोइने एड्रेस ओपरी तौजी मोइसे कैंपेन नम तौजी द कैंपेन मोज खेनेदना अदा इ हाइबो हाम हाइजरिबा
ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯦꯇꯦꯖꯤ ꯑꯃ ꯁꯦꯝꯍꯧꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯣꯟꯗꯣꯏ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯇꯨꯔꯤꯁꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯦꯡꯍꯟꯅꯤꯡꯉꯤꯁꯤ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯃꯣꯏꯅ ꯌꯦꯡꯅꯤꯡꯗꯣꯏꯁꯤ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯦꯡꯍꯟꯅꯤꯡꯕ ꯅꯠꯇꯅ ꯃꯣꯏꯅ ꯌꯦꯡꯅꯤꯡꯗꯣꯏ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏ ꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯅꯦꯆꯔꯦꯜ ꯕ꯭ꯌꯨꯇꯤꯒꯥꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯇꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯀꯣ ꯅꯦꯆꯔꯦꯜ ꯕ꯭ꯌꯨꯇꯤ ꯍꯥꯏ ꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯉꯥꯛꯇ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯦꯟꯇꯔ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯦꯁꯇꯤꯅꯦꯁꯟꯁꯤ ꯅꯣꯔꯠ ꯏꯁ ꯁꯤ ꯃꯐꯝꯁꯦ ꯂꯩ ꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯉꯥꯛꯇ ꯂꯩꯇꯦꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯆꯠꯇꯧꯕꯗꯨ ꯃꯣꯏꯅ ꯇꯨꯔꯤꯁ ꯑꯃꯅ ꯏꯃꯥꯖꯤꯟ ꯇꯧꯁꯦꯕ ꯑꯩꯅ ꯀꯩꯅꯣꯗꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗ ꯆꯌꯣꯜ ꯑꯅꯤꯒꯤ ꯚꯦꯀꯦꯁꯟ ꯐꯪꯉꯦ ꯂꯥꯛꯑꯦ ꯑꯒ꯭ꯔꯥ ꯌꯦꯡꯍꯧꯒꯦ ꯃꯥꯏ ꯃꯀꯣꯛ ꯈꯔ ꯂꯩꯔꯝꯒꯅꯤꯀꯣ ꯅꯣꯔꯠ ꯏꯁ ꯆꯠꯀꯦ ꯍꯥꯏ ꯀꯥꯟꯗ ꯃꯥꯅ ꯌꯦꯡꯅꯤꯡꯗꯣꯏꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯀꯩꯗꯧ ꯌꯦꯡꯅꯤꯡꯗꯣꯏꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯣꯠ ꯍꯪꯉꯛꯀꯅꯤꯅ ꯍꯪꯉꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯁꯥꯏ ꯅꯦꯆꯔꯦꯜ ꯕ꯭ꯌꯨꯇꯤ ꯍꯥꯏ ꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯀꯩꯅꯣ ꯁꯤꯛꯀꯤꯝꯁꯨ ꯐꯖꯩ ꯑꯗꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯨ ꯐꯖꯩ ꯁꯤꯂꯣꯡꯁꯨ ꯐꯖꯩ ꯆꯦꯔꯥꯄꯨꯟꯖꯤꯁꯨ ꯇꯨꯔꯦꯟ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯗꯨ ꯐꯖꯩ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯨ ꯂꯣꯛꯇꯥꯛ ꯂꯩ ꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯃꯥꯏ ꯆꯣꯏꯁ ꯑꯍꯨꯝ ꯃꯔꯤꯁꯤ ꯂꯩꯔꯛꯇꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗ ꯀꯔꯝꯕꯅ ꯈ꯭ꯋꯥꯏ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯒꯦ ꯍꯥꯏ ꯀꯥꯟꯗ ꯀꯅꯦꯛꯇꯤꯚꯤꯇꯤ ꯉꯁꯥꯏ ꯍꯥꯏꯔꯅꯤ ꯄ꯭ꯂꯦꯟ ꯄꯥꯏ ꯌꯥꯕ꯭ꯔꯥ ꯅꯣꯡꯗ ꯅꯪ ꯌꯧ ꯌꯥꯕ꯭ꯔꯥ ꯅꯣꯡ ꯆꯠꯂꯨꯔꯒ ꯅꯣꯡꯗ ꯍꯜꯂꯛꯁꯨ ꯌꯥꯕ꯭ꯔꯥ ꯀꯥꯏꯁꯦ ꯃꯣꯏ ꯑꯗꯨ ꯀꯟꯁꯤꯗꯔꯦꯁꯟ ꯂꯥꯛꯀꯅꯤꯀꯣ ꯍꯣꯡꯕ꯭ꯔꯥ ꯇꯥꯡꯕ꯭ꯔꯥ ꯀꯣꯁꯇꯤꯡꯅ ꯀꯌꯥꯅꯣ ꯑꯩꯅ ꯆꯠꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯄ꯭ꯂꯦꯟ ꯚꯔꯥ ꯀꯌꯥꯅꯣ ꯂꯩꯕ ꯍꯣꯇꯦꯜ ꯀꯔꯝ ꯂꯩ ꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯐꯦꯛꯇꯔ ꯑꯣꯏꯅ ꯆꯪꯉꯛꯇꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯅ ꯆꯌꯣꯜ ꯑꯃ ꯂꯩꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯍꯨꯝꯅꯤ ꯀꯥꯏꯊꯣꯛꯑꯦ ꯍꯥꯏꯔꯅ ꯆꯌꯣꯜ ꯑꯅꯤꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗ ꯂꯥꯛꯄꯒꯤ ꯆꯌꯣꯜ ꯑꯅꯤꯗ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯍꯨꯝꯅꯤ ꯀꯥꯏꯊꯣꯛꯑꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯍꯨꯝꯅꯤ ꯆꯠꯄꯗꯨꯅ ꯐꯗꯣꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯗ ꯁꯤꯛꯀꯤꯝ ꯆꯠꯂꯒ ꯀꯟꯆꯟꯖꯪꯒ ꯌꯦꯡꯉꯒ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯑꯁꯥꯎ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯣ ꯍꯩꯖꯤꯜꯂꯨꯔꯒ ꯁꯦꯂꯥ ꯄꯥꯁꯁꯨ ꯍꯩꯒꯠꯂꯨꯔꯒ ꯆꯨꯝꯕꯤ ꯚꯦꯂꯤ ꯌꯦꯡꯕꯅ ꯐꯗꯣꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯀꯩꯁꯦ ꯃꯣꯏꯁꯨ ꯂꯩꯔꯤꯑꯕ ꯁꯨꯝ ꯑꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯦꯛꯇ ꯅꯦꯆꯔꯦꯜ ꯕ꯭ꯌꯨꯇꯤ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯅ ꯍꯦꯜꯂꯦ ꯍꯥꯏꯁꯨ ꯈꯟꯒꯨꯝꯁꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯐꯖꯩ ꯐꯖꯔꯒꯁꯨ ꯑꯣꯞꯁꯟ ꯂꯥꯛꯀꯥꯟꯁꯤꯗꯗꯤ ꯃꯥꯏ ꯐꯦꯛꯇꯔ ꯑꯇꯩ ꯍꯦꯟꯅ ꯂꯥꯛꯄꯅꯤꯅ ꯑꯇꯩ ꯆꯨꯁ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯆꯥꯟꯁ ꯌꯥꯝ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯇꯧꯔꯤꯁꯤꯅꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯃꯊꯪ ꯂꯥꯛꯑ ꯆꯠꯂꯒꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯧꯗꯣꯏꯁꯤ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯦꯇꯦꯖꯤ ꯃꯆꯦꯠ ꯑꯃ ꯍꯥꯏꯔꯕꯗꯀꯣ ꯄꯦꯀꯦꯖꯤꯡꯁꯤꯗꯁꯨ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯄꯦꯀꯦꯖꯤꯡꯁꯤꯗ ꯍꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯂꯥꯛꯑꯣ ꯌꯦꯡꯉꯣ ꯂꯣꯛꯇꯥꯛ ꯌꯦꯡ ꯐꯪꯒꯅꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯣꯝꯄ꯭ꯂꯤꯃꯦꯟꯇꯔꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯝꯅ ꯍꯥꯏꯔ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯤ ꯁꯉꯥꯏ ꯐꯦꯁꯇꯤꯚꯦꯜ ꯇꯧꯔꯤ ꯍꯦꯛ ꯂꯣꯏꯀꯥꯟꯗ ꯍꯣꯔꯟꯕꯤꯜ ꯇꯧꯗꯣꯔꯤꯅ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯦꯀꯦꯖꯤꯡ ꯇꯧ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯔꯥꯏꯚꯦꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯣꯔꯟꯕꯤꯜꯅ ꯍꯦꯟꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯦꯜꯍꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯤꯅ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯤ ꯄꯨꯂꯞ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯦꯀꯦꯖ ꯑꯣꯏꯅ ꯌꯣꯟꯃꯤꯟꯅꯔꯒ ꯅꯣꯏ ꯁꯤ ꯂꯥꯛꯑꯗꯤ ꯁꯤ ꯂꯣꯏꯔꯒ ꯁꯨꯝ ꯀꯣꯍꯤꯃꯥꯗꯁꯨ ꯌꯦꯡ ꯌꯥꯔꯅꯤ ꯑꯅꯤꯃꯛ ꯑꯗꯨ ꯍꯥꯏ ꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯑꯦꯇ꯭ꯔꯦꯛꯁꯟ ꯈꯤꯇꯪ ꯍꯦꯜꯂꯛꯇꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯃ 2-in-1 ꯂꯥꯛꯇꯣꯏꯅꯦꯕ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯕꯥꯏ ꯋꯥꯟ ꯒꯦꯠ ꯋꯥꯟ ꯐ꯭ꯔꯤꯒꯤ ꯇꯥꯏꯞꯇꯨꯗ ꯂꯥꯛꯑꯒ ꯃꯤ ꯂꯩꯅꯤꯡꯕꯁꯦ ꯍꯦꯜꯂꯛꯇꯣꯏꯅꯤꯅ ꯑꯗꯣ ꯄꯦꯀꯦꯖꯤꯡꯒꯥꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯜꯍꯧ ꯐꯩꯌꯦꯕ ꯑꯗꯣ ꯔꯥꯏꯚꯦꯜ ꯉꯥꯛꯇ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯍꯨꯠꯇ ꯍꯣꯔꯟꯕꯤꯜꯁꯨ ꯉꯥꯏꯔꯦ ꯍꯣꯔꯟꯕꯤꯜꯗꯣ ꯁꯉꯥꯏ ꯐꯦꯁꯇꯤꯚꯦꯜ ꯂꯩꯕꯅꯤꯅ ꯁꯣꯝ ꯂꯥꯛꯑꯒ ꯃꯣꯏꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯌꯦꯡ ꯂꯥꯛꯄꯗ ꯃꯣꯏꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛ ꯀꯥꯟꯅꯗꯣꯏꯅꯤ ꯃꯣꯏ ꯌꯦꯡꯒꯦ ꯂꯥꯛꯄꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯍꯥꯟꯅ ꯂꯥꯛꯑꯒꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯀꯥꯟꯅꯗꯣꯏꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯀꯝꯄ꯭ꯂꯤꯃꯦꯟꯇꯔꯤ ꯐꯦꯁꯇꯤꯚꯦꯜ ꯑꯃ ꯄꯨꯂꯞ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯄꯦꯀꯦꯖ ꯇꯧꯃꯤꯟꯅꯔꯒ ꯅꯥꯒꯥꯂꯦꯟꯒ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯇꯥꯟꯅꯔꯒ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯄꯦꯀꯦꯖ ꯇꯧꯃꯤꯟꯅꯁꯤꯒꯦ ꯅꯣꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤ ꯂꯣꯏꯔꯒ ꯅꯣꯏ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯦꯡ ꯌꯥꯅꯤ ꯑꯗꯣ ꯑꯅꯤꯃꯛꯁꯤ ꯄꯨꯂꯞꯀꯤ ꯀꯝꯄꯣꯖꯤꯠ ꯀꯜꯆꯔ ꯑꯣꯏꯅ ꯌꯦꯡꯉꯒ ꯁꯣꯝꯁꯨ ꯈꯔ ꯋꯥꯠꯂꯤ ꯌꯦꯡꯗꯧꯕ ꯁꯣꯝꯁꯨ ꯈꯔ ꯋꯥꯠꯂꯤ ꯌꯦꯡꯗꯧꯕ ꯀꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯄꯦꯀꯦꯖꯤꯡ ꯇꯧꯔꯒꯗꯤ ꯍꯦꯟꯅꯁꯨ ꯍꯦꯟꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯚꯦꯂꯨꯁꯤ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯆꯥꯟꯁꯁꯨ ꯂꯩꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯨꯔꯤꯁꯇ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯇꯝꯁꯤ ꯁ꯭ꯄꯦꯟ ꯇꯧꯕꯗ ꯃꯇꯝꯗꯨꯒꯤ ꯚꯦꯂꯨꯗꯣ ꯑꯃꯦꯟꯅ ꯋꯤ ꯀꯦꯟ ꯒꯤቭ ꯌꯨ ꯃꯣꯔ ꯚꯦꯂꯨ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯕꯥꯔꯒꯦꯅꯤꯡ ꯄꯣꯏꯟꯠ ꯑꯃꯁꯨ ꯂꯩꯗ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯦꯡꯍꯧꯕ ꯑꯃ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯑꯗꯣ ꯉꯁꯥꯏ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯁꯨ ꯑꯦꯟꯚꯥꯏꯔꯟꯃꯦꯟꯇꯦꯜ ꯗꯤꯒ꯭ꯔꯦꯗꯤꯡ ꯑꯣꯏꯕ ꯇꯨꯔꯤꯖꯝ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅ ꯀꯥꯟꯅꯔꯒꯁꯨ ꯂꯣ ꯑꯦꯟ ꯑꯣꯔꯗꯔ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅ ꯁꯣꯛꯂꯛꯀꯗꯧꯕ ꯇꯨꯔꯤꯖꯝ ꯀꯥꯟꯅꯔꯣꯏꯗꯕ ꯄꯣꯠꯁꯨ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯁꯝꯅ ꯍꯥꯏꯔꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯦꯡꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯔꯤꯖꯟꯁꯤ ꯉꯥꯛꯇ ꯌꯦꯡꯀꯥꯟꯗ ꯚꯨꯇꯥꯟꯗ ꯇꯨꯔꯤꯁ ꯆꯪꯍꯟꯗꯦꯕ ꯆꯪꯉꯁꯨ ꯃꯣꯏ ꯁꯦꯂꯦꯛꯇꯦꯗ ꯃꯣꯏ ꯌꯥꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯄꯥꯁꯄꯣꯔꯠ ꯃꯤꯒꯤ ꯕꯦꯛꯒ꯭ꯔꯥꯎꯟ ꯌꯦꯡꯉꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯐꯥꯏꯅꯥꯟꯁꯤꯌꯦꯜ ꯁ꯭ꯇꯦꯇꯁ ꯌꯦꯡꯉꯒ ꯂꯥꯛꯑꯣ ꯆꯪꯍꯜꯂꯦꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯆꯪꯉꯨꯒꯦꯗ ꯄꯥꯛ ꯌꯥꯔꯣꯏꯕ ꯁꯨꯝ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯐꯣꯔꯦꯟꯅꯔ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤꯕꯨꯗꯤ ꯃꯣꯏ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯇ꯭ꯔꯤꯇꯤ ꯂꯩꯅꯈ꯭ꯔꯦꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯚꯤꯖꯥ ꯔꯨꯁ ꯆꯪ ꯌꯥꯕ ꯈꯣꯠꯄ ꯂꯩꯕꯅꯤꯅ ꯆꯪꯕ ꯈꯔ ꯂꯩꯀꯣ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯄꯥꯁꯄꯣꯔꯠ ꯄꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯃꯄꯥꯟꯗꯩ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯀꯥꯟꯗ ꯄꯥꯛ ꯆꯪꯍꯟꯗꯦꯕ ꯚꯨꯇꯥꯟꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯚꯨꯇꯥꯟꯗ ꯑꯩ ꯍꯦꯛ ꯀꯥꯟꯗ ꯃꯣꯏꯁꯤꯗ ꯃꯣꯏꯗꯤ ꯑꯦꯟꯚꯥꯏꯔꯟꯃꯦꯟꯁꯤꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯣꯏ ꯁꯦꯂꯤꯡ ꯄꯣꯏꯟꯠ ꯌꯨ ꯑꯦꯁ ꯌꯨꯅꯤꯛ ꯁꯦꯂꯤꯡ ꯄꯣꯏꯟꯠꯁꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯟꯚꯥꯏꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯀꯤ ꯀꯥꯔꯕꯟ ꯅꯦꯒꯦꯇꯤቭ ꯑꯣꯏꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯂꯩꯕꯅꯤꯅꯕ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅꯁꯨ ꯃꯣꯏ ꯇꯨꯔꯤꯁꯀꯥꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅ ꯀꯥ ꯍꯦꯟꯅ ꯏꯟꯒꯦꯖ ꯇꯧꯅꯤꯡꯗꯦ ꯇꯧ ꯇꯥꯔꯁꯨ ꯉꯁꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ ꯌꯥꯝ ꯀ꯭ꯂꯤꯟ ꯇꯨꯔꯤꯁ ꯁꯦꯃꯤꯅꯥꯔꯒꯤ ꯂꯥꯛꯆꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨꯗꯗꯤ ꯀꯩꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅ ꯃꯣꯠꯁꯜꯂꯝꯃꯔꯣꯏ ꯑꯗꯨ ꯈꯪꯕꯅꯤꯅꯕ ꯑꯗꯨꯝꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨꯒꯨꯝꯕ ꯑꯗꯨ ꯅꯠꯇꯅ ꯈꯔꯗꯤ ꯌꯥꯍꯜꯂꯒ ꯌꯥꯝ ꯌꯥꯍꯟꯗꯦꯕ ꯆꯪꯕꯁꯤꯅ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯦꯛꯁꯄꯤꯗꯤꯁꯟ ꯂꯥꯛꯄ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜꯗ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯃꯣꯏꯗ ꯄ꯭ꯔꯤꯊꯤꯕꯤꯒꯤ ꯃꯤꯅ ꯀꯣꯡꯀꯔ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯤꯕ ꯄꯤꯛꯁꯦ ꯈ꯭ꯋꯥꯏ ꯋꯥꯡꯕꯁꯤ ꯚꯨꯇꯥꯟ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯀꯩꯅꯣꯗꯤ ꯀꯥꯍꯟꯗꯕ ꯑꯗꯣ ꯁꯤꯛꯀꯤꯝꯅ ꯑꯣꯏꯖꯔꯝꯒꯗꯕꯅꯤ ꯁꯤꯛꯀꯤꯝꯁꯨ ꯀꯥꯍꯟꯗꯦ ꯃꯣꯏ ꯀꯟꯆꯟꯖꯪꯒꯥꯁꯤ ꯃꯣꯏ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯠꯅꯤ ꯃꯣꯏ ꯂꯥꯏꯅꯤ ꯃꯤ ꯀꯥꯕꯤꯅꯣꯅ ꯀꯥꯍꯜꯂꯝꯗꯦꯅ ꯑꯗꯣ ꯊꯣꯛ ꯇꯧꯔꯒ ꯐ꯭ꯔꯦꯟꯁ ꯀꯥꯡꯕꯨ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯑꯒ ꯑꯁ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯇꯦꯛ ꯑꯃꯗꯅꯤ ꯀꯥꯏꯅ ꯄꯔꯃꯤꯁꯟ ꯂꯧꯔꯒ ꯆꯣꯒꯜ ꯂꯩꯔꯤ ꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯀꯥꯔ ꯐꯠ ꯂꯥꯎꯅ ꯄꯤꯛ ꯌꯧꯁꯜꯂꯝꯃ ꯀꯥꯊꯣꯛꯎꯔꯦꯅ ꯃꯣꯏꯅ ꯀꯥꯔꯒ ꯃꯥꯏ ꯏꯒꯣꯗꯨꯕꯨꯗꯤ ꯃꯤꯒꯤ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯠ ꯀꯜꯆꯔ ꯑꯃ ꯊꯨꯒꯥꯏꯕꯤꯔꯝꯃꯦꯅ ꯑꯗꯨꯝꯕꯁꯤ ꯊꯣꯛꯇꯅꯕ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯣꯏꯅ ꯚꯨꯇꯥꯟꯗꯗꯤ ꯇꯧꯍꯟꯗꯦꯕ ꯁꯤꯒꯤꯁꯦ ꯁꯤꯛꯀꯤꯝꯒꯤ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯎꯔꯗꯤ ꯆꯦꯛꯁꯤꯟꯕ ꯑꯣꯏꯔꯝꯕꯁꯨ ꯌꯥꯏꯀꯣ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯈꯔ ꯈꯜꯍꯧꯕ ꯆꯨꯝꯃꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯤ ꯀꯥꯏꯔꯛꯀꯗꯧꯕꯁꯤꯅ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯊꯥꯗꯣꯛꯄ ꯌꯥꯕꯁꯤꯅ ꯀꯥꯏ ꯐꯥꯎꯅꯣ ꯌꯦꯡꯉꯒ ꯁꯤꯁꯨ ꯇꯧꯕ ꯐꯔꯦ ꯑꯗꯨ ꯃꯊꯛꯇ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀ꯭ꯂꯤꯟ ꯇꯨꯔꯤꯖꯝ ꯈꯔ ꯂꯩꯔꯤ ꯁꯝꯅ ꯍꯥꯏꯔꯕꯗ ꯉꯁꯥꯏ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯉꯥꯡ ꯃꯌꯥꯝ ꯁꯥꯇ꯭ꯔ ꯃꯌꯥꯝ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯑꯥꯏꯅ ꯌꯦꯡꯒꯦ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯀꯪꯂꯥ ꯌꯦꯡꯒꯦ ꯂꯥꯛꯄꯗꯨꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯏꯟꯀꯔꯦꯖ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏꯀꯣ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯒꯣꯋꯥꯗ ꯇꯥꯖ ꯃꯍꯜ ꯌꯦꯡꯕ ꯆꯠꯄ ꯀꯥꯡꯕꯨꯗꯣ ꯑꯗꯨꯋꯥꯏꯗ ꯂꯦꯛꯁꯟꯗꯅ ꯀꯦꯝ ꯊꯥꯔ ꯂꯩꯁꯟꯗꯧ ꯀꯥꯡꯕꯨ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯝꯕ ꯇꯨꯔꯤꯁ ꯀ꯭ꯂꯥꯁꯅꯣ ꯌꯦꯡꯗꯣꯏꯁꯦ ꯉꯁꯥꯏ ꯕꯤꯖꯤꯅꯦꯁ ꯍꯥꯏꯔꯒꯅ
पैसा हम लापाई कामूनी होटल अब ले दिया कोई कोई हजी ले होटल सिनो कॉर्नर में मोइन पांदे फैसिलिटी में दो सम है टोयोटा का सिना अतोप सुजुकी टेक आउट तौदोरे हारने अदुगी बिजनेस डील तौ लाकांदा मणिपुर टारगेट ओरकदा है प्रॉब्लम मोइ चनिदो हमदो गाई थाईलैंड जला गोल सानरा फमिना आई हाय अहम वरी तो पोतो अदुमनो पामकदा है पोसे अदुमो खoi ngamdabsu है बता हिना खोइना सिलागा मोइना पाम पोज हम फंगन ngamdabsu ngamapsu खर कुइन चंगलो माले अदुगी टूरिस्ट कार क्लास तुगी देबा खोइना ngamगरो क्लास करिनो हाइबि येगा जदुगा खोइना क्लास अमतंग पामिरा समना है खोइ सिदा होटल अफब खर लेरे असी होटल से फोटो गंदो टूरिस्ट हेड मथंग स्टेज की फाइनेंशियल स्टेटस दा खितंग हंदबा स्लॉट अमदा लाको टूरिस्ट सिंग से मोइना काय कमाइना कोमर तो रोइ गाइस जो सुमयाम जो खलोम फे रुगा मोइन पाम दिस करिनो अदिसा खितंग क्लीननेस पामानी सेफ्टी माइसी गंदो गांस दा खोइ होटल सिंग से इना एक खोइ जर्नलिस्ट होइनि माने लाको खप यावनि मोइन कंप्लेन तो गांस दा अखोइ अनो थोरि होटल सिंग फरेको नतबिदा अब चलो गान नुदान थोनो सलो थामे शटर चिंगल थामे आइगोन आई माई गान हार्ट प्रॉब्लम ले मी और आई दी गान गुली चार में हजे नुदान इमरजेंसी थोलो कमाइ तोले नमो यासे थोनो सलो थामे नोआला की ना नुसाथि न तमे वरी सो होटल से मपांदगी मपु न चखाना सो शटर सोलन सलो चखि मनम लोय लोन बि अदुम पोटले अदु सिम मैम से खोइना घर चेक तो फै अदुम तदा खोइना एयरपोर्ट कुमथरा कांसिदा थेनोरे प्रॉब्लम से गनो टैक्सी हां फाबसिने टैक्सी फा का मामन क्या लौनी फोन है तो कान अखोइ मणिपुर लाग जगे खान दाबा टैक्सी क्या लौइ हां कने गनो अखोइ मीटर यावदमिना सु मैम से स्टैंडर्डाइज तो उमस चंगे होटल इन सिबक चपदा मोगी मीटर फन पालन बखोलबा टूरिस्ट से अट्रैक्ट तौगे गदि याम पि ममन तांगसु गस गाइदि तांगसु चीट तौखिदि खंगदि मिसन पिनिंग अद माइ पि से अगोन चंगाल होय असि पिना ब्रोन हंगदि मिन चीट तौखरे बि मोन नोय जदम याविना सुमसि पोक्तन बसु सुमयाम सि खरा मचा मसु मैम से स्ट्रीमलाइन तो उमस चंगे ओके स्ट्रीमलाइन तो बा स्टैंडर्डाइज तो बा आइडेंटिफाई तो बा करम कोर एरिया सिंग दा मणिपुर ना मसि डेवलप तो होबा मसिदम जंक्शन बा मथौक ताइ हैबनी ब्रेम ता हान लौजगे ब्रेक की मथुंग दा ओजा जयकुमार लाक जगे ब्रेक याम थोंजरके इम्पैक्ट न्यूज मेंग तादरो नेबी वेलकम बैक अदन नंबर बसे मनु हुनानी 360 डिग्री एनालिसिस ऑफ न्यूज एंड इवेंट्स विद मी राज नोंगथोंबम मनु हुना दंगसी खना जरमे बसी होजिक चथरी बा ngarang dagi haukiba duga November तारीख कुंठा फाव पांथोगद्रिब नुमित तरानि चुना चथगदरिब मणिपुर संगाई फेस्टिवल 2017 मरी लेना मणिपुर टूरिज्म अमदी संगाई फेस्टिवल 2017 मसिमक करम मोंग चथरी हैबसिंग मतंगदनी हंदक पांथोरिब संगाई फेस्टिवल असि कसु खितंग मरी लेना अदु दसु लाक्चगे दुगा अदु लाक्तने सिदा ई ओजा जयकुमार लाक्चनिंग से ओजा खोगी मणिपुर पोटेंशियल लेरे हैबसिदी खोइना हेक पिलिंग है हुजु पो अदुम तादुन लेरबा अदु मसिगे दमतदी थोदोकपा कोइ समाना सबमिट तौबा वारी बताइ सानबा प्लानिंग तौबा अदुदी अदुम मतम की मतुंग अदुम ताबा खरा चावल लेवल दा अपिक लेवल ओजब तारगसु को इंटरनेशनल एयरपोर्ट लेरे रेलवे संग की तैयारी द लेरे हाईवे हांद की दुम लेजरे अदु हाइरिबा मयाम सी कनेक्टिविटी तो बोरो नरका टूरिज्म की अतोप इंफ्रास्ट्रक्चर सिंग बोरो मयाम सी होजिकसु डेवलप इतौ तो दबी लेवल दा पोटेंशियल लैदंग हारगा सुम लेबे मोंग दा ममी अमदी चाउन तारी मसी कोई पॉलिटिकल विलिंगनेस वाट पर सेंटर दसु मणिपुर की सु है अदमाई खनबीबरा होजिकती सेंटर दसु मणिपुर दसु चप मानब पार्टी लेरबनीना मधुकी पॉलिटिकल विलिंगनेस लाखपने खनबीबरा हंदा खरा होंग खरा लाइज करे हबिन होजिक लाइबा हाना तौहिबा सिंदगी होजिक लाइबा सिना खरगी मखैदी अइने सुम उजबदा अखोइगी कदु ओइनदी अखोइगी मेटेरियल ओइनदी डेवलपमेंट खर लाइना लौबि बट द क्वेश्चन दी गसाय अखोइ पर्टिकुलर हाइबी हिबा क्वेश्चन सिदा आइदे am kana concern jabsi khoi tourism fai khoi basi international accept tobani tourist sing asina laga kana gumba leba amagidi basina magi whole income kan si kogi my economic position tourism phali say for example Thailand gi the main bogi economic kan si tourism pi asmai ga tobasi ki kana basi di khoi lai hai basi ui but aina am kana concern already khoi gi particularly Manipur context अब अखोई की लेरिबा अखोई की सोशल लाइफ अखोई की डिस्टिंक्टिव ओइजब अखोई कल्चरल लाइफ अमखक लई अखोई की मामांग एग्जाम सांग लोइने जरप मसिना ngasa टूरिस्ट की फ्लो असिना सुम चंग मतमदा मसिदा अखोइदा मसिदा करम मखल की अखोई की नेगेटिव इंपैक्ट वन पिरकदगी हाबगी अकी बसु लई अखोइना पॉजिटिव माते येंबा यादब मदु मंग टूरिज्म चंगन गसि हाबरा तब अदुना ngasa ai प्रदीप ना हाइबी मदु माइना अखोई सर्टेन कदो खरा सी अखोई रेस्ट्रिक्शन मन नत्र बसु अखोई बसी यार्डस्टिक खरा गी थबोगी तंगाई फदब लेने खर अदो हौजी हंगीबा राजना हंगीबा क्वेश्चन दुनी अदुमकनी अखोई फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग अखोई से टूरिस्ट की जगह खाइदी फदब जगह ओइदी मसल इनकम मदु लाकनी सो एवरीथिंग आंगरा फौद ngasi फौबद
ngasi phobada ngasai raj gi kasai question da lambi hana sembiu kon festival to biu haibado exactly adumak ne bala haidi akhoi gi sida ngasai sida tourist asna khoila bi tourist na pami se kaino ai tourist ko han ga di tourist na pami se kaino tourist na pami makhan yang ri akhoi na kanam na adu pami kanam so many thing mai apam pam lai apam ba sing asi akhoi gi state sina akhoi gi mit to bugam dori bra adu mit to gi hai tari madu gi mit to no gi dong ta akhoi madu gi akhoi planning proper planning to bra bra hai na hang ba tarak laga di akhoi ai khadba de hoji phobadi madu lai tri na khali say for example akhoi kaibul lamjau ha chi kaibul lamjau si sangai gi khwai de hena moroi be jaga ne mata ngasi phobada kaibul lamjau ji forget about festival sida yum kari khara chang kaibul lamjau ga festival to gi ha ba de kaibul lamjau le ba sangai singasi properly tourist sing na yengjaba yana na bagi na ujaba yana gi facility je ngasi phobada state government semdri ngasai micham amni yengjaba ya phobada semjadri asmai to na khoi gi interior part le riba khoi natural beauty gi harga so khoi culture da harga so promote kramai to semga dege kramai to connectivity le henga dege hai pot asidi khoi ngasi phobada semdri baja for the last so many years semak trabani and I doubt even I khoi haina ai na chingni si ai boi gi kadgi mamang gi hobi experience ngasi yengora gadi ngasai gi hariba tourist ki industry gi dam lakadribo akhoi thadar kodri bu sasing ase masigi personal kya phodi kana go masigi pocket rang higadra habi aki bisu layo madu lahi targadi ngasai akhoi ne target toribo posakto madu thungdaba thunga kani habi thungani habi gi thaja basu wali ado ai gi main concern di akhoi gi say for example mayam harauri akhoi kano si train sang kadina yes train sang pada so many development am lakpe ado ngasi di akhoi kai ta khoi ILP gi chuthuri ibaram kai no ILP ki su thori isi maram kaino bu akhoi gi leriba akhoi gi lejariba akhoi gi distinctive oina lejaramba akhoi gi leriba people sing identity se akhoi mang kadoi habegi aki badna maram warga ngasai ILP ki issue si raise tor ine aduna pajike leriba akhoi gi demographic position akhoi loida khadra ngata ni masi gi position lakwa tamda ngasai gi hariba train asi laga masi development kya porokani adu fauni byang hai adu ai gi apprehension da di train sina once fogin tamda ahing kaya rakta akhoi gi population je mitu na hinga digi habi chingna basu lai an asi gasai haiba tourist ki lakma tumda akhoi gi lai jari ba akhoi gi district akhoi manipur ba lamdri lai hi yai but the question about the people and society adi wani aduna gasai haiba tourist ki byam sing lakma tumda akhoi da karab makhal gi society da akhoi gi negative impact amakh lakpu yabagi haiba posak sing ase masi yam munna yengjel hobo siba ai tangai phadeng khali aruga infrastructure gi di kon semgola pedi khangde hoji phawdi madu sem labagi ai will power se ai masi ngasi bodu u phangde okay sem na bagi infrastructure sem bagi connectivity sem bagi na ka skill development gi suma mayam si udia bne du ngasi gi memorandum kuntham pan sign tongno bisida hariba lambi sem bagi infrastructure sem bagi na ka skill development gi mayam si gi matang da tonga tonba memorandum mayam sign tongna khre habagi nungai ba pawdi lere adu thabak ta karam kanda laktu no manipur da ahin nungdang ani makta international airport sida Imphal airport sida plane tare paire lai habagi pawta do no habagi international flight thongare ga an habagi pawta do no mayam na su madu gi pawtu kharam ngai nari hoji pawgi di odri train laga karam makhal gi demographic change laktu no madu na karmai to ba koi inner line permit hai ga na tra koi indigenous yel homi kan na bi khongjang sina train lak pasika na tra tourism lak pasika na tra tourism chakot pasida maji opposite direction da yekhai na bu oigdo ri manipur da tourism si potential lerega su masi saphong ba yaro da mongi film lakatra habagi am chawba social stigma hai ga tra koi gi keno bottleneck am so da mami tabdi uri adu handaki sangai festival se da lago ja mayam na toy da so haina ba handaki sangai festival se tongan ba location mari da habi tare kebulam jawda lamoi khonang khongi trade and expo center da hanagi hapta kang jibung amadi khumalam pak mari sida major koi gi location orga masidi yam phajana pangthoi hana hapta kang jibung da koi concentrate tor madu hujikti scatter tor habi tare masi jam phaba khongthang amadi oramba ye adu masida mayam haina si koi kebulam jawda tawbasi hoi masi su koi tourist spot amo oibagi di tohum thoi adu sangai festival haibasi koi gi maming do sangai haiba manipur gi state animal season abayuani masi sangai gi festival de nate masi tourism gi festival ni adubu mayamna at the same time hanes koi sangai su promote over develop to matuk tai masi endangered ma gi godroba sa makhal amani na habi wafum sule maramadna so sida tourism sakhor han basida kaibulam jau yaw do ya da bana ta sangai yaw do ya da wafum su leibra mayamna di masi leheneng do gi wafum su thami leheneng bi wafum su mi kari habi ni masida ai mota di masi yawi hai tai akoi na tourism gi part amoina akoi na national park oina leriba mafam sing che tourism sat le akoi na tourism national tourism hai kan ta akoi na bird watching akoi usia yam na leiba akoi gi migration ka tholok pom da loktak ta ga lai si dai da
usiek sida yengjening lakba mi kangbu tourist kaya mam la ya adai di yamna akoy tang aba turtle habitat ka na prithvi ki tongan torpham da khar lei koy turtle sida yenge thengu si yeng lakba mi sing su lei ri si su tourism ki part mani aduna akoy sangai si endangered species oire aduna kaibul lamja wai sida sanctuary oina leidana internationally masi maming sadana Shanghai si akoy kay no si da akoy kay bulam jaw dan leire aduna di tourist Shanghai si akoy na ka hena emotional ocean ba koy akoy gi state ki sa oi robani na koy na nungsi robani na adugi angle da Shanghai si am nungsi bagi pangai hai bo odori bra ma palam di lakpa tourist sing na Shanghai yeng jage na lakpa si masi tourist ki moti ille ko tourist sai si da koy na tourism makhal yam leir kane ba se ngasai gi bird watching to bogum wild animals yang ning bagum ba adai di ethnic tourism the interest le tourism gi mi tourism si interest di ing oi hai tare ne ko tourism khudi muk se loi mana de aduna kari gumba atang ba endangered oi ba species ama yengning ba tourist la ga di akoi ye kaibul lam jaw sa la gi yeng ba natra ga di akoi phangoi dana aduna di ngasai gi moina su ngasai si gi pot si da Shanghai festival so hai re aduga Shanghai festival sina akoi gi state ki animal ama oina endangered oi ba ne lobu su yare aduga tourist ki oina su ngasai ai hai turtle yengning ba adagi endangered of species yengning ba bird watching tawning ba sigum bagi tourist la aga di Shanghai yengning ba leira ga di kaibulam jaw so important oine aduna kaibulam jaw si su akoi gi leiri ba akoi gi tourism chokhat na bagi part ama oina akoi na pangthok ba festival si da tourism Shanghai festival hai na hai ra ga su akoi gi kaibulam jaw yawan ba se di thodong na kai da brain khali madam tourism gi aspect ama ne ba Shanghai yeng ba si su ya phajo wa phum ni akoi mayam na mapalam dagi lakpa mina Shanghai festival yeng bula aga Shanghai haba wahai sigi wahan thok kari no haba matam na koina photo laga natraga explain taw ledi sokpadi kebulam daw da zahar laga season ni Shanghai madugi mingdalor ga thon ba festival ni Shanghai festival haba ya adu handagi Shanghai festival sida maruina ngarang di khoi gi general strike lai gimna khara makhai di sa phagre nga si dagi hai tare ka hena traffic congestion ayuk tagi horaga masi gi side effect hai tare Shanghai festival gi masi mamang do su tongan ba panel sing na khoi gi Shanghai festival tang da khana matam da khoi gi traffic ki kaino si mismanagement je thok taraba hana khongthang lakhlo bu mathok da hai adu khongthang lokhalam badi adu hojik so dum yam akan ma makhal gi hai tare koi traffic ki problem se ma dum thoi traffic ki matang jo khar laksaram ge oja pradip talak je oja koi traffic ki management se manipur da singa mu yaroidra lambi gi matai da so loi gari khamnai lambi pak thore ngai parking space phangba gi ta to pangkham ju khamnai maram aduna traffic ki problem se ma de dumak leidong mali kari havni traffic problem se leire sine ro leisu hazik festival thoka henoi wadani ta hena traffic discipline sunga yaudre hoi sirawa asigi system city pra on thok do ya rore manipur city si hingan ge hergadi ada gadi sum phulaga leng an na film la to pick pani nawa ada sigi sira hoina tase de ka hena yama gari den de hoi ma pan kano yeng na ro gadi ba bhaja manage ro dum samila ga do ba ada hoi sira hoi mi myam si su discipline yaw ba eta hinga lor bhai hinga pa mi ya queue le chale do hinga pa si kai de ta sena akoi me gi harri kai hon thokuri na ma ya do ayam thoba hai thoba hai na te pung ni se ai thoba hai ai na halore gari ani mamang tha gi ma halore yam penjare kai khanja ba kamus le re sum na me queue le mi na ga pull chami na ga di alum chali na ma hinga ta kam hinga ne khoi lam cha sir gari leng ma tro hinga khu da ma na su minute pung ani save to bonde ba adu ngak na hinga lo sir ma adum harau jo kang yaw re ba ada gari thoba hai re kan khan ba asa ai di ma am le nei dai hal hore kan khan ba kamu le si kai na pola kan sir ai di traffic ki position handra ga mo kai na ba adu discipline adu etiquette hai ta re etiquette road etiquette se ai thokan sir atop mi thamu na re te sorok sir chami na mi te si kamai nuai khiroi ko ka khanna wa khat adu wa khan khala kan sa ai si to ai na mamang de pala hai jalo ga di ate ai to si lali ate de convenient o heloi ka hai wa khan ji khanna kan sa mina hai na ba yawina khwai ri difference le ba sida sumyam khali mi atop yam khan ba si Japan jam hai sum Japan sida ai ne kan to kan sida mi ai thangnai mi sin kai nuai khiroi do exam to khalle sum aduna society pull up chap mi nari pull up chap mi na kan nuai ris bo ba ad gari si lien na thok ko pi kitang soina ai de tangai phadan lansang kan sida ai han BBC program yeng moi traffic yeng kan sida ba adeda hek lien ama se mamang se tapsai bera mamang lien am haijala kan sida ba apoi de injal laga mi tung le jong to na mai de hana request or ga haijala do na haijala kan yare kan sa maning lai sa ni tada khapang mane thank you hai ni adu moi sum pattern su yeng wan ta bai na mayam si ai ge thowin mi te si nuai no kai nuai hero de ge khanna ra sanna ra ga phado ba adu lei ba da khoi manipur yam kan ka hai yam na tre ga ri sa na haji photo manage ro ya do ga le khoi sene ta
bottleneck se pulap somne hengalagi traffic ki nium yam phajai Manipur gi di gari si somda pulap pareng san lege police na kham da kan koi traffic na khami ko tapi ya din ai gi maning da tongba thori ba gari du horon khongla ine ba somna kan pareng san lep khram ne ba ar ma horon khongla ine ba chakke na adu gi stage ni hojik dei discipline gi yam phajai adu ni hojik leisi adu na khoi gi Manipur gi traffic ki matang se di khoi thoduma ko so khain ngai leite thoduma hain ngai leite maram hojik pangthoi ba sangai festival jam nang na khuman lampak lamoi khonang khong adu ai sima mafam amadi amada chatui ba du so foreign delegate me am chat ki hai tar gati tourist me am chat ki hai kamai chat gati hai gi am chau ba question je ai hojik khoi Pradip hai ai do so yaning ba khale akhoi des chili ba jaga se mafam mate kitani sidagi thangai ban hejo khibada chindre do ko somna kan ju singjabi kita he cross dum chindre ado di akhoi gi leba planning am khidar karo hek planning hai roga akhoi gi leba Imphal gi phaiban mayai sandra planning to basi gi dosa na adi mathada mu yam nungai ba no basi hai gari kan to akhoi gi police ki hai ba gi police ki di thulu ko traffic leti police ki gari thodi any jaga da left right la dum thobi ai masi mana police ki adi traffic ka to jo police gi niyom ni simna ani subada lambi se boroi na rims ki yam nungai interesting rims ki se lambi pa nakal ani makse मक्से गाड़ी खामे मसी गाड़ी खाम से गाड़ी से की अदुगी बयाई से गाड़ी अनि बन चटरी ने मसीदा लरिबा पुलिस की लरिबा सिग्नल कंट्रोल तो अनि सुबदा अखोई की रिम्स की हाइजन होम की लरिबा अखोई की साइन तो मख ले मसीदा पुलिस अमा ले अमखक ले अमखक से लाइसे बागी मरी मंगा दगी गाड़ी से लाबन उपाय लगतर माजे तो खान तुमिन फमगा दुम येंग ले अतोप एडिशनल फोर्स का छु लागदे नोंग फातो का पुलिस ऑफिसर नाका ना गउ तो नतन ओके पोइना साइकिल खै इम्फाल जम पिकल सिटी ने साइकिल इनग्रेस आउट साइकिल जम थोपिरो हाइ यूरोपियन सिटी से हमदा चलो कान से एम्स्टर्डम चलो अरगी कनो तो हेक चलो साइकिल थोनम दिसो मोगी कोरिया से गाड़ी को थोंग रoi आ लम आई ngasi मोयां जगनी हाइ गाड़ी को थोनि ना इफ सिटी मन जब लोइ साइकिल न जना रेवा अद क्लीन है हेल एरो एनवायरमेंटल फ्रेंडली हो रहा है मी जो हेल्दी हो रहा है लेमा काई कनु एक्सरसाइज हो जामा आई की युमदगी ना तुरेन तो लांथो के हिदाक लेबा चपसे मसी खोंग ने चपसे इकाय है अदुना आई की 4 व्हीलर से स्कूटर तो इकाय है 4 व्हीलर से तो थौदोगा अदा खाम के हॉस्पिटल में खाम का सगाई फेस्टिवल से नबे कुमा थोदि कुंठा बो पांथो बो वानी अतोपुर मिसिंग दसु अदमक से मायाम से फेस्टिवल मुर्ता तुम थोंना रे हाबि से अकोई से ngasai khanna basta khana sum khanna ri je mindset se le re ko mindset se yam important no re akoi gi mindset se akoi traffic ki port si da akoi gi mindset si kari hai ni kaya consciousness se khana wale te ani su badana leisure ba traffic ki rules se traffic pu control tawriba adna su aduga traffic si da akoi participate tawriba akoi na su masi rules se india khudam oina yam siang na ra kan da kaisam pat ki si turning si da oi si traffic ki niyom ayam ba da please keep your left always free hai adu akoina sum thaurak pasida oi thang thang se left si hangan thamagadi kaisam thong lom da chakhidaba gari se adum jar henga chagi dawni da ado akoi gi tidim ro lom da hai da ba gari mayam sina kaisam lom thong lom da chatka da ba kwai gi left si phunjal laga dum leira ne lane driving do ado mi gi tidim chakat da dilara da wo hai le ga chakat da kam ni mai phunjan thame ado idi tung lom da kaisam thong lom da chakat da ba gari do free tha do piraga khitang kuom ga do moina adum thingjan da na thamamina adum moi chatri ba dum chillamina sum traffic hengale ana sigi marak si do zaim da hai jagi sigi marak si da ado radi masi da people gi consciousness ma thambam darkar le ado masi thamman gera ga di ahan ba da khang da na oiram basu yaw ba yai khang na taw busu oiram ba yai chana bi bena adu re ga di traffic ki leri ba niyom ngai ba traffic ku control tong le ba traffic police na su masi gi posi tham ga dong ni da antak ta sangai festival da kitang yeng ba nungai ba na som tidim ro lom da gi wahang la kai rom da chat ka da ba se ma koi na plastic ki ke no khari yung da sat na ba gi lambi ma se ma idana sigu ma gi pose consciousness khara lai ra ba adu re ga di ngasai traffic ki volume si laser ga su akoi na ma gi niyom du khara in na sat na re ga di leiri ba congestion si makti yong na thok ta ba yai aduna people gi mindset hongan ba adu traffic ki niyom si phajana mun na khangal la kan da khitang di phani adu hai da su akoi da public transport system ji ma sakhot lai da dar maram di suppose ai na ai gi yum da gi office ang na sana ho na ba da ai pung tara nang na ba sat ke di hojik le ri ba Manipur gi traffic public transport system ai pung ani gi mamang da yum da thong ta suppose ai airport gi na Imphal wa amu auto risom na tra gari im thong la ni adi mate amamu khong na chalaga amu Kanjipur gi gari im phar ni aduna di ai na pung tara da ai gi class lai ba si ai na pung tara si sap chana class long na ba sat ke di hore university oraga amu khong na mate em sang do din ai pung 9 ma khai dei thok pu darkar lai adu hoji isam jam na Guwahati da di koi
thuna chatpa yabagi port su express kaino ka thole edan bus ka singa mai tona public transport system su kitang phagat an badar kar lai okay public transport system phan mathok tari ko gi leisure ba traffic rules su koina follow to mathok tari common sense lai mathok tari miyam gi damta khanba empathetic oi wakhal su chem mathok tari aduga sangai festival sigi si sangai festival ore khudingi hai tar jahi khudingi koi traffic congestion sin numit tarani sidi adum oi doro bani handuk su dum ori madugi damta kitang madugi saphab lambi ma miyam na pamam wani matang sida amung lakshani si ngarang dagi hai tari sangai festival gi dagi koi north east development summit ki damak tongan tongan ba union gi minister sing foreign gi delegate sing high commissioner sing mayam sina lakpan mar moiduna koi airport ta hai tari koi connectivity gi am chauba lambi mo ori ba air connectivity airport sida makhoi VIP sing se lakpan mar moiduna koi ayam ba flight sing se delay to ba hai tari parakata ba su pai ga do su ngarang su ngasi su ayam ba flight sing mai tawre maduna mar moiduna ngarang si koi Bihar on zakata ba passenger singi khudong cha da ba thok pa hai tare maram dona koi union minister bhauga koi chinda paudana bagi video ama su yam kana social media sing da viral oi bam leram ni si question si was laksaram ge kari having VIP culture hai do river kai hadina koi VIP culture tawdana ba handa red beacon lok thok pa gi campaign loi cha thagre manipur su even governor yauna red beacon ga lok thok ki ba koi national da su loi thengna gre manipur su thengna gre adu akoi sumaina akoi gi timing का schedule का change तो होने बजे सीधे करी happening हो जाता लगता है VIP culture से फजर हम ले रहे हैं खाली उसकी करने से रहा मैंने festival को चौचौ event होले नहीं VIP culture जो है ना मैं लाना तो एन कम भी बोलते अदम फजर ले रहे हैं खाली festival लेकर ले रहे हैं festival लेते हैं अदम सी पोस्टर अदम ले रहे हैं खाली airport का तो ये हाई बसु ताबरी खानवाई थे और का सीधे थोक ले रहे हैं अदा कोई ने VIP में हम Mapandi VIP am kore ko Union Minister Raj Nongthombam Union Minister am kore khole herana moi silak pe kai kanari ge habsi yeng hergdi moi lak sir publicity khare he ni dorina national paper on the cover of video hoi da so ba si ke game kana don tore sum mi chen na bi khoi gi sai gi airport thoi ba kan promotion thona bi mon ta herana si post ma khoi planning khoi publicity kai plan ta ho ge karam journalist invite ro no kai to na khoi gi moi lak pai ma thoi bo Manipur festival sign ato zom le ji khangan ba publicity kana ga dorina si post ma game ta kana da don tore sum ha bi opening de so to tre heng loiner kana khara inar ka adu yeng tari inar ka de dum tori exercise am si publicity point of view ri kana de have heavy mon ta doina minister ma'am ko so ko 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 tori to adu moi la aga soi to andra kana mo grant adu ama hengala mele kholame har ga di ato moi ro adu ke so ermi has de ta ya pon de adu ga sai ma tho da moi la pai publicity mo phang de ai point am sai ha wi am jump sangai matang se sangai sa akoi sangai festival ko re sangai de dedicate to re ha sangai si Mount the Nusibo, Sangai, Mount the Subtor, my heading. May have to suppose you Sani, somewhere, may have to seal it. We are the bus around Podona. See a quick conservationist man, Harry, Simon, the same Nusi, Hadopi, Halako, Mui, Kamaito, second home, Simo, third home, Simo, Kama sings out Kavolanda, Samay, Lisi, as I moved to doing. Sangai, got his good London Zuzali, he never from like this, right? Already doing now. As the second home, same view, third home, same views. Why not? Sangai did get to see same Pishado, say Pishares or in Sangai Festival, Toraga, Sangai Pishares or in see Pishado, Arapishado, Sangai Tadani, second home, same Tadani Hava, I gave one of the Oxenogramui habitats here and the Kanway Same da, Nadrana Moisi. Easy protection da. My Tadaki Haragati Sangai Festival go automatic jaiva. Okay. Another animal do advantage lower when we had the selfish animal. I view. I think Tashana Sidasi Punja hiding a money. One of the Masi festival of 8 years, Suzaleko. Means Sangai festival in holiday. That means a quick common man sing the Masi Sangaibu, look at the Masu protect people about the kind of Kandamas Yogi. Adubo sahi ni pan asida amo bo sa bo su masina marabu waraga importance of sangai si akoi laihom thoena khali adubo chinda di sangai kangada badi di hai adubo gasi phawbada sangai gi leribe habitat jaga asida karam hongdal tawri ama tawri kasu yeng bad laite tumna gi moi ada gi jaga gi dolbin thar ga khari yeng banatana karam to office ki vision aduna yamna sane bo sangai si maming puthok padri sangai bu Kanana bagi nati highway simadi Miam Kanba Hore ever. Aduna he Pradip festival of Tauri tourist Hiraga, Sangai Putok of the Paracadora Basili. Okay, Sangai Putok of the happening. Say I more of the tourism sing environmental degradation at the lady Bangasai pristine or Bangasai Mayam, discussion and in a Pongo Prisi, Sangai pristine or original
place to the disturb to the pristine over area to Tamba Adu so Missy to Kanabaya one. Adubo Sigma Mayam system like under International Tourist Association housing ecotourism and Sahi Taram Sigiman the ecotourism I walk alone and ecotourism you walk alone like and the Macoina people Yam is a samba definition the Kari responsible travel tourist into responsible oil portam oil Aduna ecotourism ki concept ka sing se akoi da laka do ba tourist sing da su masigi para awareness ma piba darkar lai loina na mafam si da lai ba mi sing si da su akoi gi ecotourism ki concept se si tawra kanda responsible ba travel ma lai handra ga di laga ngasai mi ma laga mafam da camps hajan ba sangai gi pristine oi jari ba mafam da disturb taw ba aduna moi da manghal la ka da ba mayam do gi kanna ba ni akoi na prithvi da ecotourism ki concept ka lai aduna akoi si da su tourism chawpat pa hera kan ta koi na tourism do da na ta na ano ba lai ba ecotourism ki concept si la kanda sangai gi mafam ju second home ma ko ne zoo da se mi ko hauji si da su lady sangai yang ga zoo da su chalaga yeng na ba yawi adu yam pristine oi ba jaga do da yeng ning ba scientist hauji lai si animal hunters plant hunters jin hunters ka ne lai moi du su destruction to mayam am lady siguma mayam su ko ne biocolonialism ki pot lai prithvi da uji biocolonialism ki pot la jin hunters animal hunters akoi gi leda mi ba pot mayam ju moi na pura sakar ga moi na ada semdo pai siguma mayam am su lady aduna hauji ti ai na sum khanja ba di manipur da ecotourism ki pot se wakhalon si masi thuna sakot pa people da su leiba manipur ki people mayam da su ecotourism ki pot ki consciousness sama awareness sama tamna ba na ba aduga mapan da gi la ko tourism su ga gi akoi gi responsible travel lai adu na ta responsible oi ba traveler oidra ga di amang ma mayam am pura ka doni na masi gi ecotourism ki concept se lai ni adu manipur su ecotourism ki pot da koi na meeting am thamaga tourism je sakot pa ecotourism da su mieng thama mathau tare habani koi ecotourism bu oiro cultural tourism bu oiro koi gi ethnic tourism bu oiro natural natraga nature tourism boro makal khudima ki tourism manipuda loi potential leiba ngathani torpu matamda khwaidi maru oribadi responsible oibadin udan sa dakpe kare responsible tourism havani sangai festival su yamna responsible oiba koi festival ama ohenba manipur government gi maike desu daga miyam gi maike desu yamna responsibly act au target ngan si traffic congestion thoiba ngarang airport ta koi chinda pawdana ban chingba mayamna nungaitaba inconvenience mayam thokriba Hoji se thoi ba mayam asi adugo matung da su thorok tanabgi damta responsible oibazum de mathau tari manab na future gi koi tagline gu masi sangai festival responsible tourism gain ortok su mali on the note ngasi go ende manu thamse matang chad lesson jari ngasi gi thamse da oja Pradip oja Joykumar amade oja Nabakumar lemir tan thamse ba thawa pi khom de mapung phan gu de makta oja humbu amukan tha sa pondok chari appreciate your joining Masing ngasi manu hunge thorong ngasi gi edition se kram to bi ko khan ber pe agane koi mail id impactvnews@gmail.com natraga koi Facebook page www.facebook.com/impactvmanipur da join to biraga comment amadi feedback ta ber pe agane well ladies and gentlemen thank you so much for joining us from the other side of the screen until next time this is Raj Nongthombam signing off Kurumjari